Mushabe Henry, Senior Probations Officer Mbarara City, najirangwe namba y'abana bo kangara hanguto negumana yongera habwe nshonga zitari zimwe na zimwe nabo bamwe bihira hamhanda bakagarura makagabo konka bamwe nibagaruka hanguto nabo kirabe kiri kityo we akankwasa Oscar umwana ahangarira amahanda kandi wagamana tayari West ashaboranga amazira myezi mukaga ari kutura hamhanda kandi akarugo muka abo kuburo kwezi kurugaba zirebe abatine Oscar nagira nguti yakwenzire kutura hanguto konka shikije aho bwanyuma yabazirebe kutana yatandika kuhinga nuko kurekera okushoma obwe ari mu kibina cya kashatu nabe nshoma kana komplisi sente zabura nazo kana shitama ndaganda kuhinga misiri dino pasafusho mesi katiya nemyaka epuzeti kabasabira komusoma na baji naso naho bwati nafuna wakunyama ambaso nibasabike ibye mukono Mushabe Henry, Probations Officer Mbarara City, najirangwa abana aba nibatekatekwaho kureta kabaha abantu ba burijo ahabwe mbere bakora bamu eyo kushabiriza aba bana nabategendaro abahinguzi kandi nangu twigera ngo nakushaba ukimwese zangu akakurugaho nakukuratira mpako generation utereka nk'umuhereza cya bitano kandi ubwo nukine akatima ko twenda ngo umuhereze abase kubaho wari kukuratira ukimhereza akakurugaho Mushabe nashobora ngo abana barukwikama kumyana bakihanguto ukwezo kwa mushanjuka no muri yabo abana bakaba bari empunji n'abandi bana bihoho mu kwezo kwa mwenda barukwikankaga munana omuri yabo abakutura amahanda Mushabe nashobora ngo bamwe n'empunji zikutorokana kivare no bamwe bagarireyo cyo kureberaho kwa mwenda twagire namba mpangu y'abana bokurugamo impunzi ezikurugana kivare mu sefundo abo kugambira kimwe ikinyarwanda n'Igiswahili so twarundi n'abana over 90 twabasakuyemo abana abana abayoborwa mu impunzi n'ingana kivare settlement twabahandi ngo batu UNHCR yabagarire mu Basima Francis Chairman wa Kiswahili Sela abana bamwe bakwangara muri Mbarara City nagira ngo wanyuma yo kuganira n'abana aba ashaba government batere intekateka yebye mukono umwanya go kwangara hanguto mwene ndanisha abanyonko mutegeki twenka government cyo kubanki basika ubu twarebere ngo government yitu itiro kushomese bye mukono aba bantu nabo kutokubasa kubarundana Basima nagira ngo nubwo abantu bakutekateka ngo abana abangwa bamwe n'abashuma takuciciriza mu ngona nuko kiri abana abo bo kuba no sharinga nabo ushanga ngo nabo bakijeho batekundire aba conditions ezibaye baraba mu makagabo abinji bakaferwa bazire abinji okushoma kukarema abinji bakatunga okutuganizwa okubona bonesibwa enyumokwe so embera nkezo zabaretera okwishanga bari ha street Abasenate oyisimbire Mbarara City Mayor nagira ngo abana abantu betaga kutekatekwaho akushobora bimwa bikureta abana barugoma kagabo cyo kubanza nayi barukubana baraga rushango bundi hatarho ningo bundi babatuntuize munonga ningo bundi no batabatuntuize konkati babahereza byo kurya so tutekwa kugira comprehensive plan cyo kubanza abarije turonde okuturagaze tingemyanya yo kubatamu kuboreramo Mushabe nashabe bembezi kwatansa kurebwa ngo abana aba baruganguto umbwiro ubo bururu hakuba bamwe babasa kubana baba kwenegeza ushuma konka twaguma tutamere kugira ngo abana kasitana bangu tunu street kids tume bakurga mu expecting ubushuma bwingi mu expecting obwiswingi akomwana ro kuraranguto nuba kumutwara ngiro kontinutere na kwiha nabo abana aba bahangarira nguto kurujira n'umushaboye abana bamwe bakozesibwa kutunga cyo kurya kandi na government yabuzire kufahamwa na omojo abwa tayari Western Susan alinomkisa muri Mbarara